ma sain kan journalist chi bai kan book chewa wera hiya MPCC kan spokesperson le kan GS ni bok ubi zetan unaron langa in introduction kan lenga ubi zeta PH hian kan traffica procm ngeda kan GS ania ani hian minun troyom theya tin kabula hiam pongul ma chona kan GS thole action committee kan secretary thuboka introduction nei ngai lo ngai taila kun arei lo nan ubi zeta kan som ngal me nga statement de aron soizo to nuwa zona le chana hun ka om tura ngai bokila thome ubi zeta lo somang alo mo voina helaya journalist local zong te chi bai ve kule voinia kan ron kal chua chan pakhat bera chu kan ria tangin ni somni pakhat July kar masa khan Mizoram Pradesh Congress Committee chon tun parliament monsoon session FCRA amendment bill Christian te mintin zone na ninge yalang central sarkar in pasa tum du lo na lan tirin Black Day protest day kan mangani kha khanin Mizoram me puite a engeni akai Mizoram me puile ko khan te po akai har devin kan ria da wain kan lom hle a chuti rualin kan sarkar po athang har ve deu nge kan CM zom takin ko khan shroi tu te soipui ni omin chanchin kan lo sia alom omani ma se MPCC te chon Black Day kan man nia sarkar malak na tur a kan phut thil pathum te pakhat na chuan Mizoram sarkar hian special assembly special session kovin he amendment bill hi an du lo zia pass ngei se te panina chuan Mizoram ko khan political party le NGO hroi tu te hi kan CM zom tak hian a ho nge in Delhi central sarkar ho tu te mu puin he amendment kan du lo thu hi then ro se te pathum na chuan kan MP te pani he bill se ho na huna te po he bill se ho na huna hian Mizo mi puiten kan du lo le tha kan ti lo tho hi au chu pui ngei sela ban phara huna po adu lo lama phar ngei turin kan phut tat bokani te chuan heng te hi kan la din pui renga tun theng hian chu wangin ko khan ho tu te ma thea mang mai lovin ma hroya heng kan thil phut te hi hlo ting tur hian Mizoram sarkar le kan CM hi kan ngen non le ni tuna po central sarkar in FCRA license te chuan lam dorom te mangin ati top sakte renew du lo te ho ko an buai zela tran puinan don tur ang te po shen be sakin engeni ati buai reng mai ne a chiang tu ber te chu Mizoram ko ran sang te hian niang ma se an ni tan han au chho pui kha arem ber lo te po ani theyange BJP hroi tu zinga langsar tak UPCM Yogi Adityanath ngei hian mana hana lo soi towa North East insurgency helna tamna chan hi Christian missionary wangani Christian missionary te na tho wangani tin lo pu towa tin tu na hian in an MP te zinga hian FCRA tanga tanpui na Christian te nan don hi in them na le ti luina mi Christian na le na an man ruat pakhatani ti kha ron soi ri le ta heng an soirik te hi he FCRA amendment bill ron ir chuan hi ani angti hi arin hlel om to lowani tin India ram hundang ang bok in Mizoram po BJP tuilian in min ron chim zela kan ria dang khan FCAA Forest Conservation Amendment Act mangin kan ram leilung a thuneina nin pea development le therlo dang teron toktarin kan si dipnala ya min ron tum chat zela ni hi dan sang ti danglamin kan sa kho po min palzut sak mek bok tin tun session a tho hian kan ria tur chu tun parliament monsoon session a hian Vande Mataram national song thin kha khami him na tur bil putlua pa san tumboka hela hi tun ma tangin kan rianga Indian national song ania wangin kan sabe fo thina ma se Mahatma Gandhi te le khang hun lai congress roi tu te khan hela ya hian
vai ho hindu pathian nu te choi moi na tel na chin hi chu tel lo ni se tin khang chang kha an lo tel tir lawa ma se tun truma chuan he vande mataram hi engani national anthem ma sa apum puin national anthem ma sak turin chop chuani dona an sak lai pon a thei chuan zoma din vek turani chung thu pek oi lo ta hrem na tur po chu siam ani don tuna po hian sarkar official function sang a hian an sato ti te oma ma se kan hriat tu chu kan naga unau te khian lulul ve boka an ni chuan engani asak chu soilo a din pon din pui du lo an ti ma se keini development du huam te hian kan rin nei na pom pui lo ka mu sit na le ka tham lo na lam ni lovin an pathian mu durga le lakshmi te choi moi na sak puin kan ding don nge development le therlo min tiam te o wang le strategic importance sa kong pui pasari min puan saka PCT din sak min tiam chuan dingin kan sak pui dial mai don em ni mani thawin zo dang u tunla india rama Mahatma Gandhi India nampa kan tia kan ngai san khovel pui na min ngai san pui hi na sataka deu so na le a thal a chan chin thalo zong le thamlo tak soina adar zau ta le maya BJP le an kai hruaite tangin chung ho zinga chuan ama thattu ti chan India rama chuan ama thattu Nathuram Godse le Apol te RSS te mo choi moi na le soiro puina aron dina sale te mai ni ma se heti karan thil lom om deuh chu mania Cockroach Janata Party kan ti thalai te norna khan kan thang thar te hian an interview khain hu vein karing khang thang thar te reng khan sa khwana wanga in huat le in ti boy ai chuan Mahatma Gandhi zirtir na thin anga in ngei dial le lungrual taka om tan hian ramati ma son zo kani ti khan ron pomin ron puang ta hei hian BJP te in nga na lungpui a ngor ngin an ni pon thapang to ni ti kan hriat hi tin khowela hian hroi tu chak tak ro pui tak an lo om teu to a thu nei na authoritarian nen rei tak ro te pon rela ma se an lal reng bi glo tu na BJP le RSS te po hi India rama hindulal ram din tum tat tu te an lal reng bi don lo ma se kan ramin torna na sazo ka khen ma le until tum do dala dan huaya mitin zalen na in tuk tan na sa kho zalen na le mi puite in rem le in ngei dial na ram ni tura zirtir tu le beitat tu BJP te ma thing thi ve ngai lo tur chu Indian National Congress chau hiani chu wangin Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Mizoram mi puite har chuaka kan ram kan nam le kan sa kho min chim pil sak tum mek tu te dan to chana kan la beile theilai hian min ran au chho pui tur le tho pui tan kan som tak zet chewani alo me